F'inqas minn sentejn, il-kumpanija Vitals Global Healthcare, VGH, li kienet ħadet f'idejha tliet sptarijiet ewlenin f'pajjiżna, sfaxxat kompletament. Netnews.com.mt konferma din l-aħbar li kienet ilha tiċċirkola fost il-komunità tal-infermiera għal diversi jiem. Jidher illi l-Gvern kien qed jaħdem minn taħt sabiex id-deal isir b'mod mill-aktar diskret. Iżda s-sit elettroniku Lavin Malta dalgħodu semma illi hija l-kumpanija Amerikana Stewart Healthcare illi se tixtri l-Vitals. Jiġi rrappurtat li l-Gvern Malti kien ta' għajnuna kbira għal VGH biex jinstab xi ħadd interessat f'dan id-deal. L-eks kap eżekuttiv tal-VGH, Armin Ernst, għamel perjodu impjegat ma' Stewart Healthcare bħala Chief Administrative Officer. F'diversi rapporti qed jingħad illi issa reġa' mar lura l-Istati Uniti ma' Stewart u kien strumentali biex l-Amerikani jixtru l-VGH. Kien f'Settembru 2015 wara ħidma tal-Ministru Konrad Mizzi illi ingħatat il-konċessjoni ta' 30 sena lil Vitals biex imexxu 3 sptarijiet f'Malta, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Kering Grek u l-Isptar San Luqa. Il-ftehim ma' Vitals illi issa sfaxxa kien ifisser f'termini reali ma' 70 miljun euro kull sena. Dan id-deal tal-Gvern mal-VGH kien maħkum minn kontroversi kbar sa mill-bidu. Kulħadd jiftakar meta ġie żvelat illi l-isem wara Vitals kien dak tal-kumpanija Oxley Capital mingħajr ebda esperjenza fis-settur tas-saħħa u b'direttur illi għandu kumpanija fil-British Virgin Islands. Il-ftehim kien imżamm totalment mistur mill-Gvern u kien biss riċentament li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra fejn partijiet estensivi minnu xorta inħbew bil-linji suwed. Intant, fuq Twitter, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li dan huwa l-ewwel investiment internazzjonali li Stewart Healthcare se jkunu qed jagħmlu u allura qatt ma kellhom esperjenza barra l-Istati Uniti.